Pertanyaan titipan yang pertama tentang masalah kurban, adab kurban, kemudian syarat, rukun, hukum dan sahnya kurban. Rukun orang yang berkurban, binatang yang dikurbankan, orang yang terima nyan handihan, orang sia, binatang yang tak sia, dan orang terima sia, nya rukun. Syarat pertama, binatang yang bunuh, unta, lemau kuba, kameng, biri, hanjit kuda, hanjit manok. Adab menghadap kiblat, binatang ji dah ke ji watai tapa kan perut nah tak kuah kiblat, tanya yang siapih menghadap kiblat, tikin bertajam, bi makanan yo golom tathia, bi minuman be tathia di ke aning atau di ke ma. Adab baca bismillah, takbir dan doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Menyo doa Nabi kali kita baca buno, Nabi nata mahlum fataqabbal an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Hayatan Nabi kurban gaharap ba Allah bagi terima ngatih nama kurban roh Nabi, keluarga Nabi dan umat Nabi. Nyobet salah-salah surah orang yang kan kali cit lun sampaikan yang gejo ke keluarga dan umat fahla, adapun diri kurban kedro Nabi nyohino ke salah berkorban. Beda kan kurban dengan korban. Korban pesapat peng 5,000 tapo nah 50 orang kan kana saboh kameng ni tadi gesitu saboh kameng untuk 52 orang nyan hansah kurban karena saboh kameng tidak urang nyan korban kan kurban, kecuali tak pemilik kameng yang kata kali tablo rame-rame benar ke tidak urang gesia ke kurban urang nyan fahla je ke pi ke katanya lagi pak Nabi benar. Mungkin nak salah bab paham wa an ummati Muhammadin hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, yang dikirim fahla ke al keluarga dan umat fahla kurban diri kurban kedua Nabi. Jadi doa termasuk dalam adab. Bismillah, takbir, doa. Sah menyokatib syarat dan rukun kasah gaya bat semayang cik. Syarat buno, rukun buno urang thia, binatang tathia dan urang terima. Syarat ji menurut binatang. Umu meyokameng padum, keberi padum, unta padum, limau padum. Tak sembelih bawa tedro ji, uro raya li manyang mata uro tigala dan le uro tasrik.